stále. Chove. To je pičovina jen. On to furt takto drží a že sledujeme akože a nahrávacie štúdio, gumica. A teraz natáča, áno, autor celého dňa. Dnes je momentálne koľkatého? Mája? Koľkatého? Nie, ni 4. Nejaký máj. Dnes je 5.5.2013. Jaký dátum? 5.5.2013, čas 19:48, honcujú sa vtáci. A teraz nastáva videoprodukcia. Áno, Intersonic uvádí Gumica Šimunek. Teď jede mašinka, kouří se jí z komínka, jede do nály, své sami požrali, jede do nály, požrali, jede mašinka. Fatalizmus, povedzte nám, čo je pod slovom fatanizmus? Ne, fatanizmus, farao, alebo fankula, alebo fanatizmus, alebo fuck you. Fatality. Fucker. Fuck off. Alebo fazula. Off. Komás to bol. Alebo teď nastáva druhá kapitula. Nastáva chod. Chod. Nastáva chod. A je, jak Shaolin. S tělom. Nastáva chod. Nastáva chod. No, ruko. Nastáva chaos. Nastáva chaos. Nastáva chaos. Dneska. Ticho. Musíš sa psychicky pripraviť. Oooo. Som dobrá. Som král. Dve miesto. Som král.